بسم الله الرحمن الرحيم. یتیم گی مال چاوا قرآن دا سورہ نساء آیت نمبر 13 دا یتیم گی مال ناحق چابا گی متانگ دا اسمنا پلی ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. تسینگ نمک یتیم گی مال ناحق چاری بسنگ ادو مساگی مبکتا مئی چاری بنی ہے بدی مساگی مبکتا مئی حبچلی بنی مکھوئی سنگ ادو اکوئی کوئی دنا دوزخ تچنگلو رگنی مما مپا لئی خدربا نابالغ ہے بدی بالغ فادبا انگانگ سنگ بو یتیم ہے نکوی. یتیم گی مال چابا سی اچو بگنانی قرآن کریم دا امسون اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قیامرم دا یتیم گی مال چابا گی متانگ دا وعید لائی متھکت بیان تا اکھریبا قرآن کی آیت اسیدہ یتیم گی مال چاری بسنگ ادو دوزخ تا چنگنی حیری. اللہ نا گناہ اسیدگی ہنگمنگم بگی توفیق پیوی بسو ایسنو آمین.